wa Kenya unyitaniri na thirikari ya bururi wa Ethiopia orodumwe na anyiti itemi matiganite na aria maragitongoria mihango ukorwo magicokereria thayu muhaka-ini wa mabururi maya meri ni maikoretwo makigia na kigomano gya ukorwo magietha kihonia kia wagagu na uria ikoretwo gitumuka muhaka-ini uyu ni kurumirira gukorwo kana njuragano cia andu atano ituraini mwena uyu kuria andu atano maikorirwo makiuragwo na mahiu magikorwo makiyo kuringana na aria mekinyitie kigomano-ini giki ari hamwe na murugamiriri wa bururi wa Ethiopia kigomano-ini giki niwe Mohamed Isaka ni akiugite ati ni hakiri bata wa gukorwo magietha kihonia gya gutura na makiria gatagati ka ndurire igire nicio Gabra orodumwe na Borana na iria cigikoragwo cigeikara muhaka-ini uyu wa mabururi maya meri wa amani. Sisi wazee wale wanatoka Marsabit, wale wanatoka Moyale, walitoka Sololo, Torbi paka Ethiopia, tukakutana baada ya kusikia hiyo hasama ya watu kuuawa, tukajitoa kwa vyovyote tukaenda mpaka Kenya Ethiopia border mahali ambayo inaitwa Dilo. Baada ya huyo mambo za Balesaru watu waliuawa huko, watu 4 watano, kijana pamoja na hiyo kijana dogo. There was a conflict that had taken place in Balesaru at the border of Ethiopia and Kenya, and for the first time in history it got a unique attention in the sense that we mobilized all the peace committee heads from the county government of Marsabit, the main key elders in peace initiative from Sololo, from Moyale, from Marsabit. As Horn of Africa, as a whole, we will work on the peace of our neighboring countries. Among countries in Horn of Africa, we are here boundary Kenya. The community living here and there, on both Kenya and Ethiopia, Gabra and Borana, they are the same. They are the people from Oromo ethnic lineage. Kwanza wale tumekamata pande ile ni watu 4 wale walihusika na mauaji, na pia tuliweza kupata bunduki 3. Vyote hivyo tuliweza kukabidhi maofisa wale wanahusika na wampeleka kotini. Kuhusu siku ile tumekubaliana ya kuonana tena, hatujakubaliana siku maalum, lakini kila mtu tumekubaliana kuwa aende afanyie kazi ule ujumbe tumepeana. Na tukirio icio ciegi uhagoku wa ugitiri na thayu na makiria kuria rugongo rwa bururi ni ati ni gutumukite wagagu gicagi-ini kia Galmalaga kana Galmagara kaunti nini ya Fafi, na ni thutha wa ndurire igire gikorwo igiukanirira na macungiriro andu ana maragikorwo makiurwo ni mioyo yao. Hingo ya tharika ino kamwana ka ukuru wa miaka 16 ni garikorirwo gakihurwo rithathi ni kinae na aria maraikorirwo kana marakihuthagira nduthi. Gukiri uguo ni matetete ni wagi wa mitambo ya ukinyaniria mwena uyu na kuria maugite ati ni gicungirira kinene gya kunyikana kuingiha na kuongerereka kwa uhagoku wa ugitiri, kuona ati ona riria gwakorwo na ciiko ta ici cia uhagoku wa ugitiri matigikoragwo makiri na njira njega ya gukorwo magikinyaniria uhoro.